Voin chummalama Tuipui Ferry Marboatin motor alin pui akha Tuipui Ferry lam oyameten buipui meka passenger te ero chu tuithiam ten athi ang angin nan lakaya he Marboat hian Sumo pakhat thaltlang tulong klai service purwat pui Sumo le LKBK pastor Reverend Michael Rosaku Makarte alin pui kha ania purwat pui motor hituna hian Marboat hian athlau towa tuya hian apil vek towa te chuan Reverend Michael motor hi JCB ten lak chhuat tumin JCB na hnuka barrel te secondary an manga amar chu van tu thlak takin car po hi po chhuat theiloin tuna hin Tuilian in alale nia hriatani karan pot me kan itu nah hian Khuya chặt lệ ha la car po ki on poi thi nam JCB nan tota la rap thak se meter sa chuang ole hei an hnai dewa tangin kan hankal tha tuna hian passenger ho an sahim na tu ngai tu me kani hei helai suar khawa hian hruian thunga ti hian tuithiam ho in an suai kai hloma passenger ho kha ei tuna hian kan huang hian Marboat thi van nei thak deuh mein helai lungkhok rok muna hian atanga car ala oma Sumo zo ka hi tuna car din lo ang zong so na kham phei zong a ding ania wangin a let tha a on to wangin a thanga hian a len pil nga la khoi chen nge len tha kang ti kha a hriat thei mai lo wa to a poi khop maya a mai ro chu an ban duai viau la in hei helai huna hin an tanga mihring ero chu an him lom tura ngai ania helai hian tuna son so an solai kara son thrui zen an thunga suar sok hau khop maya ti son thei ang angin in ham kaya in thiar chua mihring han in lak chua kha an tum mek ani hei rei taka om chuan car po hi a him lowang ti a lo om khop maya an ngai tu om khop mai hei po hi Afriyat chat barrel at sabat an barrel troni hetlogani apa poi em